Iti tersena ni Auntie Lani, Auntie. Ay nawaw, awan man lati kunam nga agpakada ka? Anya man ang naramid mo, ijay? Nakita namin nga dakasarsarita yung iti cellphone nyo itay, Auntie. Napanak lagi matang iti agas ko. Ala, mangan kamat nga rudan, taagsakdo ka pa'y inton madamdama. Wan, Auntie. Aginaw kamat laang, jak kayat amapunpundo ti plato iti lababo. Wan, Auntie. Kano umay agsinger ni Mari Susana inton madamdama, itad mo na ito'y kankwana. Wan, Auntie. Rumwarak labit, sikapay lati makaammo dito'y balay. Kita emet ti aramidem kunakmanan. Siyaklatan ti aginaw, Uncle Percival. Sana bale, tawan matang ti aramida. Siya kon, madlaw ang maditirik na, kaanakan. Sigurado ang makaungot ni Auntie kanyak no kasta na ang Uncle. Siya kung ti makamong agpalawag ka ni Antem. Diyak kaya't tiriri, Uncle. Agin na nakakid di. Ang mga no kumaro day tarikrik na. Diyak kaya't apanunutan ni Manong Ricky, abay-bayaan ka ditoy. Ay nawaw, anya ti aramidem si ka Percival. Ay, kanya ka laki din. Kita mga gininaw do tao. Apay asika ti agin innaw. Sa dino ti ayanday ja Avina. Ay, hindi mo man pagpupudutan ti kaanakan. Madi nga ron tirik na. Arti na laeng dayta kunak lang arudan. Kasano no kumaro ti trangkaso nakit maamuan ni Manong Ricky. Amangan no panunutan na abay-bay anta ti kaanakan ta. Saan ang nagganday ta Avina dito'y balay tapno agnam ay? Ay na, bakit? Kas makita mat, naggagat nga ubing. Aramidin namat amin nga ipaaramid mo. Itala di makapagtrabaho at amadi nga rod tirik na. Agpudno ka man kanyak, Percival? Ada samat relasyon yaw iti kaana ka. Ay nawaw. Ay, Jack amukin ka. Jack amo, no apay amasapol nga ikam iti dakas akay papanantikin na imbag ko iti anak ti kabsat mo. Tapno'y bagak kang kanya. Napadasak mo tinakipagnaid ka dagiti kabagyak. Iso ama awatak ti kaanakam. Ada istorya akan ka, Marilane. Ay nawaw, anya day ta, Mari Jonah. Talaga saan ang mapagtalkan day dyan ka nakak, Mari. Imay kansamot manan, tapno umay mo imarites ti ka anak ka, Mari. Kasanumat, Mari. Itay simbang putak. Nadanunakit din nila kay kung agin inaw. Si kakit di mat, Mari. Para day talaang. Dila agbain mo't day dyan ka nakak, Mari. Nakasadsadot sika. Ti panagkunak kat saan mat, Mari. Nagagato pa'y ti ka anakam. Wen, talalaing agpamarang, Mari. Nagagat, no adda kayo. Ngam no dakda kami laag, ay na, Mari. Ultimo kanin na. Da kami pa'y kanila kay ko ti agluto. Amangan mat no na minsan laang anapasamak ti kasta, Mari. Kat sinubra ang manan ti istorya, Mari Jonah. Ay saan, Mari? Pudno ti ibagbagak. Ay na, nagrigatan ti kastoy. Imawag ka matatang. Kumusta ka dito, anak ko? Nasaya at lagtamat tatang. Ay nawaw. Masakit kang samit. Ininot matan nga agim imbag tatang. Nagtumara kun iti agas. Ay wanam ti bagim dita. Kan kita nagiti maaramid Tulungam dan tim kanangkal mo. So badam ti kinaimpagdakan ka. Wan tatang. Kastamat tar aramida. Anong sampay lang? Tamo ba't adi tayo kabalan ti agbayad iti abang no bilang? Wan tatang. Di kay madanagan. Mano atawan laangan. Malpas ko matan ti kolehiyo. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Vina. Abangan mat no nobyo matanday jay. Saan, auntie? Ni tatang ti imawag. Di na ko lulbudan, Uray kitaan nyo ti cellphone ko, auntie. Sa anak nga gululbud. Ala, wanan.
Mangrabii kamot nga rudan. Lalpas kamin ka ni uncle mo itay. Wan, auntie. Siguraduam amalinis ti kusina sakbay amaturog ka. Nalawag? Wan, auntie. Matik daytan no siyak, auntie. Rumbang laang. Laglagi pam alibre ti panagnaed mo dito eh. Diyan, nanang. Tapay ba't anak ko nam tikas ta, Rosita, anak ko? Madingamin ti panagkita na kanyak, idinasalaw ko di tadalan. Anya, Kunana pa'y apasikat ah. iti anya ka no agapaw. Kunana siguro ajak nangagtiin niya rasaas na. Kabayatan ti panagsarita mi. Di mo lata di kaskaso, anak ko. Apalan na ka siguro manen na? Ay, daytakit ti madi kadagiti kalugaran tayo, nanang. Addala makita dang adday naramid mo iti bagim. Panunutan dan alimmas to, wenno pasikat ka. Kas na kunak itayad. Di mo lata di kaskaso. Awanan ti bibiyang da at akwartam may tinusarmaw. Bay-bay am apanunutan da, ano anya ti kayat da panunutan. Kasta talaga ti ka panunutan dagiti na apal at tao. Kunak tumot nga minken ka bakla. Ha? Talaga alimas tog ni Mari Rosita. Ay na, kaslasaan mo't, Ay na, nunangag mo lang ti panagsasao na kanyak itay bakla. Ang mga numaasar ka mga. Anya? Iti kas diya tono ti boses na. Madlaw akayat na ti agpalastog. Ay na, kano nagmetipan nakisarita na kanyak, idi nagsabat kami. Ay, di mo lang siguro nadlaw. Nagadunto pa niya ipalpalastog na. Uray ti binayadan na iti braces na. Inbaga na pa ya, uray saan kumot asal saludso, den numano. Ay na, si kakit dimot. Agin sisingpet laang dayta ididamo ang nagkita kayo. Ngam ti kinapudno na, kaya't namutan ti agpalastog. Si kamot gayam ti lumabas iti paraangan mi, bakla. Ay mabit man laang. Apay ka di, manang Rosita. Adda kayat ko nga itudkan ka. Nalipatak nga imbagakan ka idinaminsan anasalaw ka di tadalan. Nanang! Mudtoy man tinakasupot asabon kan chocolate di talamisaan ko. Hey, umayan, anak ko. Ay, saan ba't ang masapol nga ikanak, manang? Ikan kalata tadimi mo't la maibuskin ni nanang. Naimbag lang at damot maraman na chocolate Ay na, thank you, Ay, Ato yan, ti sabon kan chocolate, Rosita, anak ko. Kukwa mon, bakla. ay na, nagado. Awatem ki din. Talaga aparakan ka dayta. Anya nga'y ta nakasupot nga inigam ang bakla. Ay, sabon kan chocolate, manang Cynthia. Ay, nawaw. Nangalam nga iti dayta. Di mo ibaga nga intod ni Mari Rosita dayta. Ay, tumpak. Ni manang Rosita tinagapuan na. Kat, inawat mo matadagos. Ano fa? Imported ko naman. Pasikat na talaga. Apay, awan intad na kang ka. Uray di nakikikan. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Sa maysa, sa anak nga ang bibisen anya. Anya di ko na Rosita, anak ko. Ag out of town ta. Una nang, tapno mapadasan nyo mat ati ag beach. Ay na, saanan anak ko. Inayon mo kit de iti puunam ti pag-beach takuma. At damot din naka-reserve a pagpuunak, nanang. Ay na, jak kaya masayang lang ti kwarta nagregatam iti mano atawan iti abroad anak ko. Ay nananang, kaya't yumanwan no saan, mapantayo. Ala, rugyan yun ti agim pakit, na ag out of town tayo man pay. Sakbay amarugyan ti mini grocery store ko. Ngamin, no marugyakon, awanan ti oras tayo nga agbakasyon. Anya nga tano, gumatang kalatan iti makan apagsangwanta dito'y balay anak
nakaw. Ay saan nanang? Amok nga idi pay laeng, kayat yut ag beach. Kat ita taad da kwartak, kan sa anak pay anak ki asawa. Padasan tayo man mat ag beach. Nag-out of town damat gayam manin. Asino? Asino kumapay ngay lakay? Tay kalugaran tayo Tay kalugaran tayo alimastog. Idinagawid dito'y Pilipinas. Ay, nawaw. Masapol ka no mga i-post na tinapananda a beach. Pwe? Apay ay akas tati pa nagpampanunot mo si Kasincha. Tunggal at na makita mo ipos ni Mari Rosita. Ibagam alimastog. Aha. Ay katpud no matlakay. Nag-abroad laang. Naglastugan idinagawid. Diyak amukong ka. Umapal ka siguro. Iso akas tati pa nagpampanunot mo. Ay, saan? Tanya kumangay ti apalak kwa na. Saan, apulos? Oras ang nagtulagan ta. Pugtok mare. Di na ka manin pinalubusan nila kay mo anya. Ay, naalam mare. Makapasuron. Amo na asaan nga umanay ti purdiya na pagbiag mi. Ngam, di nakpay lang mat palubusan nga agtrabaho. Narigat nga agpayso ti maaddaan iti kasta nga asawa, maray. Ay, pudno launay mare. Ay, jak amo no anya ti kapanunutan day ja George. Awan man lati ko na asuportaran nak. Naimbaglaangan taman nakaawat ti asawak, maray. Ay, kat nagasat ka ano kasta nila kay mo, mare. Siyak nga ay na, istresan nakla ka na ngayon. Tunggal planwag ti agtrabaho, di nakpalubusan, mare. Di kayat na siguro akat agsinsin nango kami latan ni Jabalay. Asino nga rod nga itimang pakan kada kayo no kasta, maray. Asino timang pakan iti pamilya abinangon nyo? Ni Kapitan? Ah, Limabas ni Mari Suray dahil di parangan ni tay pare George. Agpasintro damat ka no. Uwi na tayo ipilit naman ti agtrabaho di sentro. Apay kami na pinalubusan. Ipilit naman ti kayat na. Narigat na maya dayo ti may sakada kayo pare. Diyak man na mo ko ni bakit. Agpakalaing. Masyak ti sika. Diyak palubusan. Narigatan. No saan mo ang mabantayan ni bakit mo. Day tagarod ti pampanunutag pare. Kasano no isukat na kay tipada na dishwasher. Oh, kasanukan pare. mayat matgayam to'y restaurant a pagtrabahuan tamare. Nadalos ken nalawa gayam. Adupay tisuki da, maray. Iso amayat mat ti pasweldo da. Ay, adan tumatlangan pangalak iti ipabalon ko kadagiti ubing ko, mare. Pudno, maray. Iti panawon ita. Rumbang laang nga agdiskarte tayo. Tapno mapaadal tayo dagiti umpin. Ay, wan nga rod, mare. No kasapulan nga agsakripisyo tayo para iti pamilya. Aramiden tayo. Tapno nasaya at ti masakbayan dagiti anak tayo. No kasta siguro ti kapanunutan ti asawak, mare. Nagsaya at kat kuman. Saan kat nga isupay apaka istresa? Ay na, mare. Di mo latan ikaskaso nila kayo mo. Apikit din alapdan na nga iti panagtrabaho. Kat amo namat akurang ti purdiya na apagbiagan nyo. Nay, imay ka ba dito'y balay? Surayda, nakaw. Anya ti masapul maw. Ibilin ko pa'y man dagiti ubing kada kayo, nana. Ha? Padasok man ti makipurdiya iti sentro. Naimbag man, ta pinalubusan na kanila kay maw. Agdwa-dwaan, nanang. Gam ipilit ko ti kayat ko. Sana bali. Tapara matlaang dayto iti pagsayatan ti pamilya mi. Sige, siyak ti baka maw kadag iti ubeng. Mapan kunto ida sarungkaran no ko anak kaw. Agyaman naklaonay, nanang, ah. Amangan ngamin no awanak dito'y balay, kat awan ti mga sikaso kadakwada. Amangan no maliwayan na no ayabandamanen iti construction. Nakasarita ko ni nanang lakay. Isu ti mga sikaso kadagiti ubing no ayabanda ka manen iti construction. Saan na yun? Na, apay ko ma,
Kat nagwanan ni nanang itay. Saan kan nga trabaho di sentro? Anya? Itaan niya ko maaga po. Kat saan mat nga illegal at trabaho day jay. Dito'y kalabalay. Ay na, pangaasim ka dilakay. Di mo mananlapdan ti planok. Nonya timbagak, iso ti masurot ha? Naa, Agpulos ka kide, tas sikati agbati dito'y balay. Sikati mangisagana iti balon dagiti ubeng iti pagadalan. anya? Di mo panggapan ti agpasentro. Makaraman ka kanyak nay. Ay no, Jack amon, George. Amom lang aruda na kastoy ti kasasaad tayo. Kasta ka pa'y mat. Uray suportala kumamat no isutitid mo. Saan pa'y talapdam matami na planok? Makauma ka! Apay nga ay Mari Zoraida, agpasentro ta ita. Ngam kasla saan ka mat anak kasagana. Saan ako na matuloy, Mare? Apay ka di Mari. Sayang mat. Sapay awan ti gusto apakipurdiyaan tayo dito lugar tayo. Di mo mat nga rod kabailan ti agtrabaho iti construction. Makauma ti asawak, Mare. Jack amo na niya ti plano na. Awan sama ti arapaap na arumang ay mati panagbiag mi. Ay, day takit din. Ang mga nukontento nila kay mo iti kasta, Mare. Ay, saan lang anam na minsan nga inaramid na ti kasta, Mare. Ay, ikak man, iti pagnakman na. Tamakita man. Tunggal ada planok, iso aka na yun timang lapad. Lapdan na amin a planom, kat para matlaang iti pagimbagan ti pamilyayo day tangar aramidam. Makita na ita, Mare. Ay, nawaw. Kunak ba no nagpasentro kan, Zoraida, anak kaw? Sa anak natuloy nanang. Anya, apay ngay. Kasano, di palubusan ti asawak. Anya, Tilaang met plano wano kayat na ti masursurot. Amo na met, aman mano ti pakipurdiyaan ditoy. Awan met nga rod ti daga tayo amagarden. Imbis ko maamayat ti planok, awanan ah. Awanan. Makapaupay ti kastangar aramidan ti asawak. impalawag mo kumaan na saya at kankwa na tapno maawatan na ka, anak kaw. Ay nananang, uray kasano ti panangipalawag ko kenkwana. Dinak maawatan. No anya ti kayat na iso ti masurot. Ay, sa anak man nga rod nga agtrabaho tamak. Oh, si kangayam Jimmy ka nakan. Apay anda masapol mau? Ay, umay kayo kumaimbita rin, Uncle. Ha, ay, anya ti okasyon ay ha. Ada masita maka na pagsasangwan tayo di balay intun bigat. Naipromotak ngamin iti pagtrab-trabahwak. Ay, nawaw. Congratulations, Jimmy. Ay, agyaman na, Uncle. Umay kayo Ay, siguradaw. Umay ka bintaw. Ay, umunag ka pa, tagkapita ka nakan. Ay, saanan, Uncle? At ang amin napatag-alakad ko. Di magasaklaan. Inton mabinsan to nga ron ka anakan. Hala, agan anad ka. Imay ni ka anak ka ma Jimmy dito'y balay tayo libakay. Anya man na, hindi may binulod da dya taaw. Awan binulog na. Imay nalaim baga nga da okasyon ni balay da nubigat. Okasyon? Wait, ada makano basit a pagsasangwan. Anya ti okasyon ay Na-promote kano te ka anak kami ti trabaho na. naipromote ko na, day talaan. Ay nawaw, kaslasaan ka man na naragsa ka. Sigurado nga day naramid na iso na i-promote. Ay, daka mo kan kayulay. Ay, daka mo no anya ti klase ti panagpampanunot mo. No ti double degree ti pagsasaritaan tayo. Ay na! Urela imbog kaw ti panagistoryam. Ngem no achievement dagiti kabagyan tayo. Di mo apresyaran. Amuyo ka di, tatang. Ti anya. Nagchat ni kasinsin Jimmy kanyak. Kat na-promote kanu iti trabaho na. Iso nga gim imbitar. Wala mo na itaan anak ko. Ha? Kasano yung amo, tatang?
Kinoy may itay dito balay. Ah, mapantayon to nga rod tatang. Automatic mapantay mo ramanan dagiti isagana da amakan. Kentap no makapasyar tayo met iti ayanda. Ay, una, aga si deglang ti ayan tayo ngam sagpaminsan lang agkikita tayo. Gagangay tabisi tayo nga road. Ngam tinapatag. At dalat tama dagiti pagsasabatan tayo. Adamat gayam duty minton bigat, Christian ading ko. Uwan nga rod manang. Saan mo't ngamin akayat ti katrabaho nga agsinukat kami iti day off? Anya nga tano, dumagas kan tulaangan iti ayanda kasinsin Jimmy inton malpas ti trabaho. Ang mga nunalpas tumot ti okasyon. Ay sigurado asaan pa'y. Aglalo pa'y no agawid dagiti daddo makakasinsin tayo. Sigurado nga aging garabi imanen. Sige. Agdiretso akto iti ayanda kasinsin Jimmy. Inton malpas ti trabaho manang. Ay, ninanang. Mapanmayt. Jakam mo ading ko. Saan ko pa'y anak kasarita? Amangan nga min no adaman ng negatibo nga ibagana no ibagak anay promote ti kasinsinta. Amumot ni nanangan. Sabali akan hayon ti kapanunutan na. Ay nawaw, di mo ibaga mapan kabot iti ayan ti kaanakan ta, Renata, lakay. Wala. Mapang kami iti anak ta. Sika nga Apa di ka pa'y lagpulas? Ay masadutak a mapan. Naa. Mapan kayo, ano mapan kaya? Ay unay kan. Ay, jak man magustuhan ti kasta nga ugalyam. Awanon ti adu asaw. Agsagana kay kiday, numapang kayo. Ay, ingka magkablaawan ti ka anak ama. Sana adda kayo nga ron mapan. Ay, congratulations man na, Jimmy, kanakan. Ay, agyaman na, Uncle. Agtugaw kayo, pay. Ay, agyaman na, Jimmy. Ay na, maragsakan na tanaka umay kayo. Ay, ni Auntie Yuli nga Ay, saan nga may niyan time? Ay na, wow. Apay ka no, Diyak mo Diyak mauawatan ti ugali na. Di na siguro kaya tramakit kita nga inot ang maragrag patyo dagiti arapapiaw ka anakan. Ha? Aging gaita, kastapay lang ti mindset ni Auntie Yuli? Ay, wan. Masapol ka naman at double degree ti pabida na. Di pa nag-rek na siguro, kat kumkompetensyaan mi, Uncle. Ay, day tangaron ti rikat na. Imbis ang maragsakan ka dagiti naragpat ti kaanakan, kaya naapo ko na. Saan ta? Negatibo mo ti bagana. Nay, ada ka Mariulay. Di ka mo napan ni tiayan ti kaanakam. Masadutak a mapan. Napan mo kumamot ing congratulate di kaanakam Ay na, ni bakla pa'y ti kunam. Sigurado nga adamanin ti illegal nga inaramid na. Iso anay promote. Amangan ano, adamot ang relasyon na itibos na. Unay kakidimatan Mariulay. Ida-down mo malauna yan dagiti kakabagyam. Ay namaray, ibagbagak laang dagiti atap ko. Kasta mo nga may ti mapaspasama kita. Ay, no siyak ti kasta ti kakasinsin ken kakaanakan na, maragsa ka naklaunay, maray. Agam, sika, kasla di mo matida maapresyar. Malagip mo ti kaanakak anag turpos amag na cum laude. Sigurado nga dati pasuksok na dayjay maray. Ay, saan ka no amabalin ti pasuksok iti kolehyo, maray? Ngamen, agsisinukat dagiti maestro ken maestra. Sa maysa, registrar ti mangitotal iti average. Ken adda kanumet pangibasbasaranda. Iso anarigat ti maadaan iti honor, maray. Kastamot ti ko na di ka anakak idi nagsaludsuda. Patpatsyamot maray.
Ay unay kan maray. Masapol aya dagiti achievements mula ang ti pampabidang maray. No iso ti saritaan ta, nakapigpig sa ti sa umaray. Kaslas ikati kalaingan. No offense Mariulay. Ngam, kasta lang men ti maobserbar ko ken. Wow, anyat na pasamak kan ka, Edgar. Alay. Apaya kasta tilangam anagawid. Kaslaagda nang iguyod kan ka. Naipisok nga ron ti sakak iti kanal. Kasano kumaan na ikanal ka, kat addamot inted ko apagsilaw mo. Sabali siguro ngamin at ikit kita. Nalubat nga raw. Di mo mat in charge. Ay, kamali din nagdison ti sakak. Anay ko. Anyat kayat mo asawan, basol ka? Nawanan na. Di akong makapagtrabaho no kastoy lang. Asino nga rod ti mangi pastor ngay kadagitinuang kan agsibog itinatang tayaw. Ano sam ti mapan ah? Ay, nunapan mo kung mga min paturong ti danom itay. Saan ko manapasamak ti kastoy? Anay. Ay, siyak pa'y lang mo't anabambanog ti baon mo. Sika pa'y lati mga pastor itinwang bakit? Kaya nagsibog ka. Ay nawaw, apay ngay asyak. Abay, di mo makita limtag ti dua sakak. Marigata na kamagna. Ay, kasanupay day ta. Nasken, amapan ka. Matay atin ateng tayo no kasta. Ay, awan pangalan iti maisukat. Ang mga nudyak amuter aramidak ijay. Ibatim nga minta silpon mo. Ay, mapan ka kitin. Tapno maadal mo no kasanaw. Ay, una yun ti kasta na pasamak. No apay mo't ngamin adi mo kitkitaan ti dalan mo ah. Di ka nagpapasol. Ne, itaman pa yan nasapa ka rimor, Marihilda. Awan mo't nga rod ti pagpilyak mare. No sa anak nga agpastor kan agsibog itinatang amangan no agbisin kamen. Anya? Saan ka mawatan, Mare? Ay na aksidente nila kay ko idirabi mare. Naaksidente ko nam. Kat no imay la dito'y balay idirabi Una taimbaon ko. Daksang gasa talimtag matan dagiti saka na mare. Ay na, no apay ngamin nga isupay lati imbaon mo, idi kalman, Mare. Ay, day tangarod ti kamalik mari minda. Ay baon kamot ngamin abaon, Mare. No kumatinulungam nila kay Mau, saan kumaan na pasamak dayta. Guyod-guyod mamatanwang yaw, Marihilda. Awan mo't ngamin ti daddo maamaibaon paray. Apay ni parigar ngay. Itala adya nakita nagpastor. Aday di balay. Limtag dagiti saka na. Ay nawaw. Apay niya inarami mo kung lakay, Mau. Maya mo't idi nasalaw ko iti dalan, idi rabi ay. Naipisok ti saka na iti kanal paray. Ay nawaw. Nagkapso mo nga ti silaw, idi nasabak ka. Ay, awan mo piman ko na mo i-charge mo pa iti silaw, yaw. Day tangarod ti bidot ko paray. Gusto mo tata mapadasa mo ti agtrabaho, Maray. Ay nano amumlaang paray. Nabambanugak una yun. Ngam saan pa'y analpastar aramido. Ina man ijayan ni pare Igar, bakit? Ay wala, mapan mo man bisitaan, talimtag ka no ti saka na ka. Iso, mati ko na ni Marihilda, di nasabat ko di tadalan. No apay mo't ngamin asan at tulungan ni Marihilda, ah. Diya man na mo, iti kumare. Adasad sa do na. Ay, kita am di ah. Ang mga numaakarang kamo iti kinasado na. Makaakar ayaman ti kinasadot. Kiwain! No kasta nga rod, hindi ka madanagan lakay. Jak ipalubos ang mapasamak ti kasta. Ay, tukas di ti mapasamak. Ay na, jak amo, tiramida. Ay, unay tinapasamak iti saka mo ngay, pare Gar. Ay, uwan nga ron pare. Ay, dyan nasiputan. Nagsipngit ngamin. Kasano nga, makatrabaho kan. Adamot ni bakit ko. Isupay lang tagtrabaho ah. Umaki niya, ano mapadasan naman. Baon tumot ngamin na baon. Awampay ko na tulungan nak. Day tatiriga na no sa ti maasawang paray. Ay, dakilan ti anak mi. Sana na masapo labantayan na.
Ado ko mati oras na ngagtrabaho dito balay. Jakman na mo. Sana makarik-rik na ti asawak. Ay, naimbaglangan ta sa nakas dyan iba kakaw. Nagasat ka pare bubawt. Ngamin, nagagat ni Mariminda ngam ni bakit ka. Awan ka di tinapatag alakad yo, nanang. Apay aya, Hilda anak ko. Mabalin ka di amapan kayo pa'y ije balay. Ay nawaw. Apayan. Mapanyo ko mailutin ti sa kanila kay ko, nanang. Ano ay ati sa ka ni Edgar? Limtag nga road, nanang. Daytan ti bagbagak. Doa pa'y mat nga road asaka na. Kasano alimtag? Imbaon ko laang mat iti ayan damari minda. Ipaturong na laang ko mati danom. Ngam agan anay matan anagawid. Di na kano nakita ti dalan na tanasip nget. Apay awan silaw na aya. Adda, ngam saan ko gayam nga in charge. Iso analobat adagos, nanang. Naurnong sa mga mintibanog na iso akasta. Ay, no si ka kumanga mentinapan, di saan anapasamak Di makadlawa kun puldo. Itay pa'y alumanabas ka iti paraangan mi. Kaya't kulaeng nga iti dayto ikan ka. Sa anak mo't adumaw dawat iti masetas mo. Kaya't kalaeng nga ikan. Tapno adda ti may nayon iti koleksyon mo. Ken tapno tunggal ag sibug ka iti masitas mo. Ket malagipnak. Anya ti kunam. Ti kunak, rare daytoy amasitas. En pagatang ko iti kanakak. Sigurado ka magustuam daytoy. Kitaam nga Saan ko nga awaten dayta amasetas. Amangan no adda pa'y ti urayim akasukat na. Narigatan. Saan mo't kit day? Sana nga uray ti kasukat na. Ibatik dito asidagtigit yo Di mo liwayan asibugan. Tapno saan amatay. Kumusta ngay, Uncle? Anya tinagsaritaan nyo kinana Helena? Naibagam ka din ti marikrik na mangkal? Saan pa'y kaanakan? Napudot mo't ngamin ti ulo na. Anya? Apay ka no? Jakman amaw. Agungungat kit din. Kit awan mo tinaramid kaw. Ti masitas ngay nga intedyo ken kwa na. Inbatik iti paraangan da. Talo day jay. I love you. Ti kayat nasawan. Agasam ngay. Talo pa'y gayam ti inted mo, Uncle. Bareng magustuhan na Sigurado day tangkal. Nagpipintas dagiti mula yo masitas. Di nakit din magustuhan. Ano sa nyo latangkal? Normal lang siguro ka dagiti babae ti kasta. Kung naklakit din tapison na kitay. Naimbaglaang na. Tapi nagsasawan naklaang. Makapasurunday jay apuldo. Ay nawaw. Anya tinaramid na aya adiyo na gustuhan nanang. Laklakayan apapansin. Anya? Itay pa'y alumanabas iti paraangan tayo. Maumuma akon. Ni nanang man. Naira na laang man siguro Naira na. Inggagara na kitdi Iti anya ko maaga pong aramidon ni Tata Puldo ti kastangay nanang. Anya nga itamu tayo. Amangan mo't no at dadakas apanggap jay tao. Kumkumpurmi kayo mat nanang. Nakitak nga inikan na kayo iti masetas itay. Ngamda kayo paikit din ti makaungat. Ik-ikan nyo laang ngamin iti dakas akay papanan ti kinaimbag dya tao. Adda istorya ken ka manang Charis. Amom ka de. Adda kursonada ti baak nga angkel kaw. Ni Nana Helena. Sino nga uncle mo? Ni Tata Puldo? Wen manang. Nabayag kanukat nga dati panaggusto na kininanang mo manang. Di na laang ngamin may baga. Isumat lagayam ako na ni nanang apapansin.
Lumanabas ka no nga medyo paraangan me. Kursunada na talaga ni Nana Helena manang. Manu atawan mat ng tinapalabas sipod pimusay ni tatang. No siyak lang. Saan mat siguro adakas no agayat manan ni nanang. Ay nawaw, okay lang kada kayo no agdato ni Uncle Puldo ken Nana Helena? Ah? Ay no magustuhan lakat din ni nanang ni uncle mo. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Puldo, no kwa? Nangagko asyak tinagsaritaan nyo itay iti dayjay abeni, Charis. Ada ka numat pa nang gusto ni Tata Puldukan ka nanang. Anya, ni Puldo, tibaak akaaruba tayo? Wen nanang, balo kayo. Baak mat ni Tata Puldo. Sana kas kuha na ti type ko anya. Gwapo mat ni Tata Puldo Nagagat kan nasayat a tao. Kas matlaang kanday di tatang. Hay, saan abaak ti kayat ko? Apay adiyo kayat tibaak nanang. Basta, di mon saludsudan no apay. Ni nanang mat. Di kay kat di maragsakan. Taiti kas tangay dadyo at dapay ag gusto kada kayo. Bain ti atawanan tinapalabas sipod pimusay ni tatang nanang. Saan adakas ti agayat manen? No ni Puldo matla ang abaak, ay uray saanan. Guwapo, ang saan mat apasok iti standard ko. Anya? Naistorya kanyak ni Charis. Akursunada nakakano ni Paripol daw Mari Helena. Ay, day tangarot ti pakasurunak, Mari Gracia. Ay nawaw. Ay apay ngay maray. Balo ka. Ni Paripol daw. Baak mat. Perfect match kayo no kwa maray. Ay, kumaa. Ang jack kaya ti makiasawa iti baak. Apay mat maray. Ay na, Mari Gracia. Jack kaya ti makiasawa iti awan ti experience na. Ang mga nusyak tupay ti mabanog. Lawlawag man maray. Awan ti experience na. No may papaniti anya maray. Kasanon, no di nantukit din ang muti araramidan na. Kas kumay ti agluto, aglaba, agtimpla iti kape, ken daduma pay, mare. Kasta maray. Lawlawag am tanay. Sa bali mat ti mapanunot ko. Naluto ka din ti tinula. Bini ka na kan. Itay payasang kadamag yu Uncle. Apay aya. Padigwak ko ma. Dahilina. Ay, ngagpaisaw. Ang mga numay ayo tirik nana. Numakita na seryoso ka Uncle. Mabalin ka di nga irwar ko to'y kagat-gatang mo amalukong kanakan. Isukumati pangikargaak ititid ko at tinula. Tapno, presentable. Sige laang, siguraduhin nyo laang agsubli dahi ta amalukong Uncle. Uwin ka dahi kaanakan, di ka madanagan. Alang marudin ti malukong, takargaan ta Uncle. Mabalinan sa amot dahi tao. Man kasinsin, masurunak nga rod iti dayja lalaki. Nagmayat amalmalwan, barang agnakam. Ay, di nalat na pagyamanan no kapailan na ti kumatang iti brande na pantalon. Masapul pa ay ang aguyaw iti pada na tao. Ugali na dayja, isipod pa'y. Adnan to mataldaw na Makasarak to iti mang tibab, iti subsob na. Ay wana, barang iso ti pagnakman na. Nalabos ti naman naguyaw na. Intun ko jak makapagtepal. Inaklang aro danuna ni Jabalayda talugubak kung naktumag. Anya? Amumatan kasinsin. Awan kabutan ko no siyak ti makaungat. Mapadarak la ti subsob dayjay.
Ay nawaw, kunak ah. Apaw, nagganas ba't tanda ta pormam na tao? Ay, katwa na nata. Ay, nawaw. Walking 10K ko naman, George. Kahit papalamangay. Mapanak man ni Jaylee, tata. Inak man mag-relax. Dagitamag. Ang mga nusan ka busy, tata. No kahit ito umay kayo ah. Syakti makam mo. Ha? Punta ta. Anyat pa nagkula yung anyat. Awan kwarta. Adda. No kasto yung pa nagpulpulma. Addang-adda ti kwarta na. Ha? Alang, in kayo nagpulis na ta. Urahin kayo. Ay nalakay. Saan nga agsaksakit tinakam mo kanina to? Bye-bye amlatan. Ay, nasakit lang tinakam ko bakit. Gabutan nung nakasango kanya, mayat matipan na kisarita na. Ngam nung nakatalikot, uyawon na magayam tilo ko. Bye-bye amlatan ko naktumad. Amom, ti tao ana uyaw. Ag sublimat laken kwa na. Sa bagay magkitiya. Iso abay-bay amlaeng. No katawaan nakapasig nga imitation ti kawis mo. Anya kumangay. Una yan nga minda dyan nato. Di na maikatikas dyan ng ugali na. Katwan mat. Idi pa'y akas jay ti ugali na. Barang makaamiris tumutlaan. Nakauy-uyaw ni nato. Kunamlano aday pampanakkel na. Wan nga raw. Amin matlaangan asal arumbang nga uyawan ka uyawan na. Ipampanakkel na dagiti nagigina a pantalon na. Ay na, apo. Saan nga umdas dayjay nga ipalpalastog? Dayta nga raw. Napay maakas dyan ni nataw. Nakaskas daaw kit dia. No apay apasig a branded ti kawas na. Kat awan mo trabaho na. Ha? Bareng ano gatgatangan na. Saan nga agtatao di saan anasayaat. Anyat kayat mo asawal. Ti kunak, bareng no pagbambanugan na ti igat-gatang na iti kawas na. Saan na nga akasan di ta ig-igid? Apaw! Agasip man day tagadaw. Ay, kasla ka barbaro man ang detal Levi's a pantalon mo. Ay, wala tata. 501 ko naman. Ha? Pansinan yung malala ito t-shirt ko Levi's a tata. Saan lang ati pantalon ko? Ayun nga paisaw. Nangina na ito tata. Nanguro na ito Meril a sapatos ko. Oo. Anya, iso ano kwenta-kwenta sa anak laeng a walking 10K. Kasla walking 20K ko namaw. Naimbag mangkin ka. Taadda kas takawas mo. Nga uray awan trabaho. Ha? Mas dawak man na daw. Adda ka laeng idibalay yung agsilsil pa. Ngagmalmalay. Ngam addagit din 501 a pantalon mo. Nagganas mo tan. Ngam kas itin ako na. Nakaskas daw man. Amom nga minasyak ti masabat mo. Iso nga aglisik ako mangam nakita ka. Ha? Mabayin ka siguro kanya-kanya. Kapot na formado ka masabat mo. Pare? Kas makita mo. Oo. 501 alibas dahito yung pantalong ko. Kas tamad din dahito yung maong adakit ko. Wan pare, makita mo. Ang mga ibagam nga imitation dahito yung t-shirt ko. Hay, saan pare? Original dahito. Saan kasi iti kawas mo kita ma? Dagita na dumali tayo igay. Imitation lang arudin ti kawas da. Wag pa itiro proba ta. Anya? Kawan mo pare. Sana kas kanyak nga dala nga. Kin walking 10K pa ilang ti palagpulmak. Oh, chong. Naglastog nagsasaw. Kung naman day pampanakal na anya nga ita. Ha? Anyat kakatawa am si Gande. Apay, saan yun nakita ti impose da iti page ti barangay anaala ti CCTV, tata?
Ha? Ayun gayam, tawan cellphone yun niya. Ninato, naala iti CCTV nga agsuksukit iti sinampay iti sentro. Anya? Wan tata, clear ti rupa na iti CCTV. At do'y man tata o, buya nyo. Nat... Ay, una yan data na tao. Iso, malagayam ang nagadot ti kaus na ang inginain. Tagayam, namnam ayon na lang asuksukitan dagiti sinampay daging sinampay. Wan tata, pangalan na kumangay matitigatang na iti agkakangina akaws na katawan matrabaho na. Ay na, nakababaing ngayon data nga imposda. Makitan ti ado atata. Wan tata, para makita man ti kinalastog. Kabanog ka talaga tagtrabaho. Kasta talaga tunyo. Makabanog ka talaga. Nangruna ita, ta nagbara ti panahon. Hun nga ro, tata. Ala, ang ginanakay ba lang, kabayatan ti panangururat tayo iti makan nga iyag ni Marisa. Hun gayam. Asino marisi dayta, tata? Ha? Katika na ka ni bakakwa. Awang pa nga min trabaho na iti lugar da. Iso nga inayaban mi pala dito. Kasta ya? Naimbagla a para luto. Kanumanusan na dito yang sunto tagtrabaho iti Londre. Kasta ka di, tata? Nagganas ngayon, no kasta? Ay, nawaw. Ala mangan kayo, Uncle. Agyaman ako na Marcy. Awan anyaman na. Ano sa nyo laang day talutok Amangan nukurang ti asin na. Nukurang, adamot ti patis. Husto lang ang ating balasang. Nagnanam nga rod. Ha? Wen, isa masigurado nga do ti kanag. Nang runa ket sikati nagluto. Anya? Amo mga pare, at dati balasang iji balay tatapon siyo. Ah, kay man ano kayo do adda balasang ije? Ay nawaw, nagpintas ka. Promise. Anya? Urayal ang rong agkatay tunggal makikita niyo. Nagsiksya talaga. Nagsiksya balasang. Sakit, nagnanampay ti pa nagluluto na. Ah, Iso nga minti para luto iti kanin mi agtrabaho. siya ka talaga pare. Amang ano nalipata mga adasawam, kan anak mo, ipalagip ko lang makit di Si kakit dimot pare. Saan ko mga iso ka ni Gina ng bilang lang? Nayunak lang. Ay nawaw. Anya? Kun pare, inayon ko man tayo balasang. Nagpintas na talaga. Mapukaw ti banog ko, no iso ti makikita. Ne, itaman pa yan, nasapa ka nagriing lakay. Ha? Parbangon pa lang, agsagsagana ka matin. Si kakit di mo bakit? Awan ti dakis na masapak agsagana. Nasapak lang. Kaputo dyak mo tin makaturo. Nakakapiyak pa din na. Nakaskas daw, maday ta kinagagat mo, si Katunyo. Imbag ang maging kang aggagitakitan. San aya? Tapno man awan ti may bagbagam kanya. Anya? Iti kasta, uray kas kasano. Uray sadot ti amin asadot iti panagkitkitam kanya. At dalat tamot maapwisit mo nga aramidag Anya? Kat, kayat mo asawan. Mapan ka ni Jayan ti pagtrabahuan niyo. Katuan Mos pangtual ko naman daw. Ay nawaw. Nagsapa ka matunton niyo. Wan tata, nasabak man. Tawan mo lang ramida ki jabalay. Kasta ka di. Di ka madalakan tata. Diyak mo't panayunan ti tangdan ko iti may sangal daw. Numano ti rate ko, isulatan Nagaskas daw sakit dito kinasingpa mo ita. Ni tata mo saan mo Nagkabaikan. Wan tata, nagsapa ka nagpaburak iti danumitay. Nagkapiak, sakbayang imayak dito Kasta ka di. Ay ka ala ano ko na mga agtrabaho kan. Wan tata, no worries. Okat, kumusta ngay mo, di pakitrabahuan nila kay mo? Nalpas ka din? Diyak man ang mumari. Dandani siguro malpaso na.
Ay kat, nasayaat nga rod ano kasta Maray. Nakunak dayta takanayon mo't amasapan ni Tonyo ang mapanagtrabaho. Ha? Masapa amapan ken maladaw nga agawid. Agub overtime ka no? Kasta? Naimbag ano mabaybayadan ti overtime na, tapno adamot ganas na Maray. Panagkunak ket saan. Tulong na kano kanita tapunsyo. Tapno daras malpas ti laundry shop nga ipapaaramid na. Sa bagay matkit di Ang nakaskas daaw man ti kinasingpet ti asawam. Ah? Saan nga minakasdya idikat? Ay, uray siyak mare. Mas daawak mo't iti kinagagat na ita. Ket sigod mo't asadot. Bareng mapanunot ng ti agbalew ti jas kya lalaki. Apay, mabayag pa jar aramidan niyo lakay. Saan mo't bakit? Mabitla di dyan. Siguro, wala ang alawas kat malpas mo't tan. Kasta aya? Kan ako naman nila kay Ponsyo. Ang mabalinda kanon nga agupirit itabulan. Nagsayatan ngay no kasta lakay. Mabalinto nga rudan ti mangipan iti labada. Ay wala. Uray sakton ti mangipan bakit? Ha? Di ka di mas dawa kasta. Ay, nakakaskas daw mat nga men, ta saan ka mat asigod akas ta kagagat lakay. Ay na, di lamad-madlaw mo bakal? Di ka kaagyaman ta nagagatak ita. Nakadak lang dito'y balay nga agul-uldag nagmalmalam at damay bagam. Ita nga gagagatak at dalata. Anya nga talaga bakay? Ala, wunan to. Tason niya bakit? Agorder kan tuman, kan kasinsin mo bilin. Mang sapul talata ikinaduma ang mabalin a pagorderan lakay. Apay kuma, kita dangarod ti kasinsin mo. Manipod ita. Saan tan agumatang kadagiti lako na? Ay nawaw, apay kuma saan? Diyak magustuhan ti kasjay nga aramiden na. Anya nga min tinaramin na ya. Ay basta, mabusurak launay kankwana. Syaklat ang timapan itaenda. Dayta, ti di mo aramiden si Kajuni. May mayat no ni kasinsin mo ti pagorderan ta. Ngamin, saan dalungi kadagiti natay nga lako na. Isupay pima na ito may mangidil-deliver dito'y balay. No imbagak asan? Saan? Di mo ipilit ko nagnay. At nakadipet ila ako man natin, Belen. Ay, sumangpat inton malam. Anya ti order mo? Di ka na nagadgatangan mi kinibagat ko. Ay, adamat prutas kan tuyo. Amangan no kayat mo anayunan ti order yo. Anya prutas dita? Adalansones kan rambutan. Alaman nga ron. Ngayon na mi ti sagay sa kilo ti order ko Sige, i-deliver kun tulatan iti ayan yo inton malam. Agyaman na klaunay. Kwintahe mo tabayada kon. Ay, mabalin mo't nga inton malam latan. Bayada kon. Tapno i-deliver mo lang Ay, rumarak man bit tatang. Mapan ko i-deliver tinatengken prutas nga order da kasinsinson niya. Nasayaat ma. No si kalat tati, nagurderan da. Un tatang, dimmagas nila kay na itay agsapa. Nasayaat mo karon no kastanak ko. Sapay la kuma. Tasan ang madadail ti relasyon nyo nga agkasinsin. Kapulang iti politika. Unmat nga min tatang. Saan tayo nga'y palubos Iso na lang ta. Saan tayo mo't nga amo ti kapanunutan ti kasinsin mo? Bareng malawlawagan to tatang. Saan ang masapul amay sa kandidato ti suportaran tayo? Mala, agrubwata kung tapno sa anak amarabyan. No umay ni Nana Tarseng, itadbunto ti order na alansones. Nabayadan daytan. Ay, kasinsinson niya. Ada ka ka de? Ay nawaw. Anya kaya aramiden dito balay? Ay, umay ko lang i-deliver to'y order yo, mare. Anya nga order? Sa anak mo't nag-order kan ka Naka-order ako niti sa bali. Ay, nilakay mo ti dimmaga si Jabalay itay agsapa kasinsin. Ay, saan ko nga awatin dayta? Kas itinakunakon, naka-order ako niti sa bali. Ay, nabayadan ng dagito'y kasinsin. Ay, isublim ti imbayad ni Juni kan ka. Ay, nawaw. Saan mo't akas karina kasinsin? Apay nga ipilit mo nagitilakom. Naka-order ako naklangarudan. Ay, kat order nila kay mo dagito'y kasinsin.
Di mo ibaga akaguran hak. Gaputas saan ati kayat mo a politiko ti suportarak inton umay nga eleksyon kasinsin. Handa ka magang bilin. Iso ka din na ito ti order ko? Ay, wan. Kompleto mo siguro daytan. Ah? Ay, wan Kinumpletok akas iti sigod. Adapay inayon ko alibre anatang. Ay, nawaw. Awanan bain na talaga. Asino tinang ibagakan ka nga agorder ka iti dayjay abelen? Si ka, Juni? Isumat ti ka na yun apagur-orderan ta. Abay, aya. Isublim dagita ginatang mo. Anya ka laki din ayan bakit? Imbay nakidipiman in deliver dito'y balay. Isublim dayta. Ngamen, adamat tan na order ko. Nagpudno ka man kanya bakit? Apay akin lahat ang nagbaliw ka ah. Kagurguram sa amot yung tikasinsin mo. Aywan! Talaga agimura ak iti dayjay abelen. Ay. Di mo ibaga nga eleksyon mo't ti makagapo. Di mon sa ludsudan no apay. Taad-adda marurudak kunak tumat. Naikan bakit? No di mo kaya't nga isubli dagita anatan kan prutas. Nangamong ka amang ibus ka dagita. Mariane, nateng, parakin ka. Ay nawaw, naggapuan dagito'y anatang pare June. Ginatang ko gan Maribelen. Santo mga minakayat ni Sonia tag siday tinateng ang naggapu iti kasinsin na. Anya? Diyak maawatan no apay. Tadi namot ibaga kanyak, Mare. Nasakit pa ilaang siguro tinakam na iti kasinsin na. Anya ko matipagsakit ang tinakam na kanbilen. Awan mo tamok ang naggapaan da ngagkasinsin. Ti kayat ngamin ni bakit mo, kat may sa kandidato ti suportaran da inton umay nga eleksyon. Ngam da ito'y mo bilen, sa bali ti kayat na nga ibutos. Di talang ti makagapo. Kauwan, isumat ti sang kaibaga ni bakit mo, tunggal umay dito'y ayan ko paray. Ay, po. Una yun day tason niya bakit ko. Di talang gayam. Anya ko matipagsakit ang tinakam na. Kastamo lang tinakunakin ko na apare, ngam ipilit na latta ti amuna. Gapoy ti day tabanag, Mare. Gumurakit din iti kasinsin na. Ay, nawaw. Naggrabaw lao na mo day